Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakabapai bat pece ki surok bat ki lenti ki singkien hakitain kapot ka jela kalong shisha ka ba sangsot namar ka jing menti jong ka sarkar bat ka jing bam shim khia ban pandha lane ban siang rong hado ba ki pai ba ki la kalalong tang ki lang kenya ban mat ki jing ki jing jinjar ba hado menta ki dang pai khmat na ki lenti singkien bat ki surok jong ka jela Assam. Hakum kani kapor bala khangdam ya ki surok ban lek na Assam kalalong shisha ka jing kordit da ka jing bam se ban ya nya ka surok khti ha ka jala la jong ya kani la sakhiru hadian ba kinong yalam jong ka Ribhoi Youth Federation Try Circle rengkat ki pai ba nong shnong ka thain try kinong nya kali man ha ka sing thoding jong ka tayo gilami madan ban maramot bat ban sna pan bha ya ki surok naru jingking siang hadu try baladap tang da ka thliu ki sar suda bat ka ahor ka khti bawat ki kaliru kila syam sitam manyat bat sakut siteng lenti nakaliang jong ba Charles Marngar MDC Gamauhati constituency ru da ka jing sumukhya ulalek bani snok ti lang bat kita hipat ba bat kinong yalam seng bani trei lang baro sisngi nadu pasdang trei hagate isngi kumban supun kan mau ba nakaliang UMLA kanong po uba mayoral bonds em rengkat ba Charles Marngar MDC Gamauhati dang shen kilalai ru ban jurip ya ki surok hagate ga thain kabakan top ru ya kate ga surok balamang pisa lengba ka scheme PMGSY kaban kutno tang hakasnong pamlatar. Bagi ini makakalong ba kasurok tini hinay tang ne kalong kaba dasniu hadu kata kaba kabuding ini pagba ni hinay kamtam lupang bustom bat ka kasurok tadi kaba don kade kaba lapno kaba ngilak ban poisa district headquarter kade kaba kata ini kai kaba perlong ini kum kaseng ban perlong ya kali kalau kadai halor kenurem ke ba ladangi yak nam try hadu sning kaji jai kebangi haban yak kalau 20 kilometer tendre ladangi yak kan kalau surok kebangi le marungot mataksi lada kalong ka surok ke ba paka ngalam nong ngilak pun tang chicken tasiteng ladangi yak nam sning pat sebuah hadu saw kenta bangin poi hadu sling nai keren bangin poi syam du ko acha chilong sam sling kan da sebuah hadu nri kenta teke ai ke ba kum kesengi kwa ke masai berha chaki di ketenan concern but cha responsible lo chaki barok ki responsibility person begini sim digi ya ke ai ga condition ke jong hang leha kelik sokri kelik soka kapsai ni kumba arpo hadu life ho kelik song kagak kain try ke ni te alde hela tanurin bakum keseng ngimla ban susap jar ban susap membantu song telut lane batu madla ya kejing e jeng tiba arne ka kan jadi tengi kum keseng isim ya kan kalengkor ban remote mentakasi rengkat ban kejing ya telang tiba kan bat kirang bat senong kemudian kagak kan ni ngamla kanda pawi di snowu ya ka seng abi waya dengan di circle ini ke jepit klik gitu dia ke jenge nah ibu MDC barit amdon kabor tak ada mesna suro dan raya banget tip ke jenge nadu untuk bisni ini 8 snow yang ke jenge au MLA joko nongko na markini ki bentag bersikmat ki hab nongko konstituensi Panakaliang gudong uman sisni random ni meeting rengkat ki officer berkumjuk ru yo kontraktor. Panakaliang jung kontraktor ru lakular ban maramot no ban train no yu surok ni ada mikite wi banwan. Tapi nakaliang gudonga niladon kertom perhat ban ya social work ye kani ka surok angni. Jadi ngasungkumen baswa kata nakaliang juga seng RBWF. Lakuloi ban sim ye kani benta bat abadi ngangala yo jitip ye kata la kontak iki la pun seti bat kiru da kemesim ke basukmen la priang so bahaya ke jingi don tilang ke jonga ni ban yarap lang
kat balai bor ban ramot ke jing songu kolong yu presiden ni sekretari ya baro di member jong kar BWF di pirang ba snong di nong ilam snong ya kini di driver assistant di balai mi lang ha kini kesni na ka benta ban maramot malum mala tangkat ban long ya yu surok hangi de kata ka de ke ba ngakwa man pau di songu na ka benta di sengar BWF pat di ruang ba jong ni gedong katanya dia pilih ke jeng hi UI kita di kali ke belaya mentan UI ke jeng ke sepi ang banyak ru mlasu lalong sisa ke jeng ke kra dikane ke pi ya ke jeng sadin ke jong gedong ke tan ke jong ni bat nakal yang ke jong aku MDC bomdon le se ke bor ke bahakli banle kam ban snasuro kendrai ngabu ke ni ke jeng depan sigi bor sarkar ngabu ke ni ke jeng depan sigi bor ke bahakli begini ban pelam ya ke jeng sadin ke jong ni Hakini kita ngi tanjungi balai ngan pelong adu ba keseng RBWF keseng balang berti driver position ki hapan return sura kani gede ke tau ba bang na kalian surkar ke tuni musim me gede kli na ke benta ban bahai usurok ke snong ke jungi sigi tanyu kendong ban pesuk ya kalian tuan jungi kala bu jing ke bede ba bam gede ban supply ke marbam nadu nanong ko nadu nam sning sedu sini kemde ke tam busuk kador kala long double ya kador ke bengi de bentir Kinong pang, pang di besitom, dah pedeng gijing ya, bagi gijing datang nak tahu jadi serap. Yang itu pau ya gijing sultanan sesil pak, ada di por, bahkan di sini, nilai yo ban yemi, ban yetelang, bat le se kanong gijing rap, melum malang. Di sini melak ban le sebun, ke por ke berit gijing, dari melum malang le se kanong gijing rap, gijing berku, ya ketong.